चोसा हिलने नुगदुने यो मन बाया चुने गुली थाकु सैतकने मेखानेला बोया चोसा हिलने नुगदुने जोजोलपा जितेन्द्र शाक्य हलिमे नापा खुसी ज्याजुङको नेवा आइदल कासा जिन बोटिकयागु छिकबिस सिगुया जुल अडिसन राउन्ड पाखे न्याकागु जुगु पला थो नेवा आइदल कासा चाहिँ आवया बिजा कासा तक ठंगुदु जुगु प्रस्तुत तक चाहिँ बालक मूल्याङ्कन यानादिपि छि सकल हने बपि जज पिन्द दुनुगुलन चाहिँ सुब्या देशना चन्सा जित थो नेवा आइदल कासा चाहिँ थो टप 5 तक ठेंकेको लागि छिकबिस चाहिँ गु भोटिङ याना दिल उकै लागि चाहिँ जी 30 पि स्यान्यापि पासपि र जित चाहिँ मम्स्युसा जुगु प्रस्तुति त सोया चाहिँ जित भोट याना थो टप 5 बे चाहिँ थ्याङ्क यू लागि चाहिँ गुवाली याना दिल उकै लागि चाहिँ यको छिकबिन्द चाहिँ दुनुगुलन चाहिँ सुब्या देशना चुना थोय उइगु चैत्र 25 गते चाहिँ छिउ नेवा आइदल कासा चाहिँ बिजा कासा जिटिङगु दु उके नेवा आइदल सुजी रेखा चाहिँ छिकबिस चाहिँ सिविया जुल यदि छिकपिङके चाहिँ छिकबिस चाहिँ जिगेन छु नेवा आइदल जुइगु छु लायक खना दिगु खसा जित हाक्नस्क चाहिँ भोट छिकबिस यामागु दु र जि छिकबिस हाना जित चाहिँ भोट याना चाहिँ नेवा आइदल कासा नेवा आइदल उपाधि चाहिँ ट्याकेको लागि चाहिँ जित यकुया चाहिँ ग्वाली याना दि थैगु चाहिँ जि पर सकेया चुना सुभा जय माभा।